Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u Novom Sadu od 8:30 do 10 časova. Vase Stajića od broja 8 do 36 i od broja 3 do 27a. Pavla Simića od broja 2 do 10 i od broja 1a do 9. Maksima Gorkog 10, 18 i od broja 1 do 7. Vojvođanskih brigada broj 18. Firme Vojvođanska banka, Garaža i Arnegas. Od 11 do 12:30 časova. Petra Drapšina od broja 30 do 44 i Vase Pelagića od broja 2 do 6, broj 10 i od broja 1 do 5.